warahmatullahi wabarakatuh. Penganing ko kuwan lagi ang kanan amano salam na kalilintad na kapipi ang ginawa. Abat tanod man bagay na sa dunia na sampai sa anong namore. Lagi mamu pagkabagay kanos sa buni-bunian makapanggulala na kumaranosong. Na iroy na gagaw na pananadem. Mata kenuto ko bay pagalamatan ayah dan so putri Siti Mintal. Hari ko ispantunian ako ay dulian ama udah pakatembeng na mana bebayakan wad nadi kenung getarutupan ako kapkenegang kako unius suara ko. Nanggay nakaarila ka batari bemangan apa dengan sabantuban ko miyakam bela-bela. Kau di buku daku mapamenag ari ko ispanton ka na margan ko makilang ungang naka ayamat taang benar na malas sumamamala ko na nas kate na pamamakinan ka bubayakan wassalam.
di kuang ya katawang kalagi do kesinu ko purum benadin kan wa benage ya bentayan kilawan kunade nakaseng aman sudi kerang ini orang ko sadon eno kadiri do kabedema genai bom wabai pagila mata nakiki pitin dolonia bela dilaka kabesala sawinawa eka puketo kawingkan ula-ula ulilang Dero de nantai na de tahun de na masino